dula o mametse mananeo a rona a ditaba haholo jwang jwalo ka re ya dikgethong tjena mme hopola he o ka re fumana le mokgweng wa online @official Lesedi FM. Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona ha ho jolo ka ho tseba re le dikgethong tsa makgotla a metsi @official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla a metsi. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fitile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqepela rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona ha ho jolo ka o tseba re le dikgethong tsa makgotla a metsi @official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla a metsi. Dumela momamedi. Taba tla metsi tse tlang ho ba ka Mantaha ka jeno he re provinceng ya Free State re strekeng sane sa le jole putswa ka hare ho masepala wa Matjhabeng. Masepala wa Matjhabeng o kenyeletsa ditoropo tse jolo ka Allenridge, Henneman, Odendaalstres, Ventersburg, Virginia, moho le Welkom. Jole wena moahi wa Matjhabeng monyetla ke ona ba hlomphehi ba teng ka kwana diphaposing tsa rona tsa kgaso ba tla o jwetsa hore na ko ba neng o lokela ba kgetha bekeng e tlang ka Mantaha. Etsa bonnete ba hore he o dule le rona o bane tsena moho le tse ding tse ngata di a latela hang ka mra ditaba tsena tsa hora ya bohlano ke tsa pele tsa letsatsi tsona di balwa ke tsietsi mohaladi. Dikgetho mo re buisanang le baetapele ba mekga ya dipolitiki ba fapaneng mananong a rona a ditaba a kang makumane imatlafatse matshohlo le mathulisa netefatsa hore o fumana monyetla wa ho mamela mananeo ana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba ho Facebook re fumaneha ho official Lesedi FM. Lesedi FM ke molelo. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fitile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqepela rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona ha ho jolo ka o tseba re le dikgethong tsa makgotla a metsi @official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena. Dumelang baheso, lebitso la ka ke Mmanshiwa Mofokeng. Ke sebohodi sa mananeo a ditaba mona tshebeletsong ya Lesedi ho SABC. Nakong ena eo re lebileng dikgethong, re tlo fa mananeo a dikgetho mo re buisanang le baetapele ba mekga ya dipolitiki ba fapaneng mananong a rona a ditaba a kang makumane imatlafatse matshohlo le mathulisa netefatsa hore o fumana monyetla wa ho mamela mananeo ana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba ho Facebook re fumaneha ho official Lesedi FM. Lesedi FM ke molelo.
dimakatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a ditaba ho Lesedi FM ho kgothaletsa hore o mamele mananeo a rona a ditaba moo teng ho fang tsohle tseo o batlang ho di tseba le tseo o di hlokang jwalo ka momamedi. Re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook hore ka re sala morao. Dumelang ke nna moeketsi Ratlau ko hasetsa mananeo a ditaba mona ho Lesedi FM me dula o mametse mananeo a rona a ditaba haholo jwalo ka re ya dikgethong tjena me hopola he o ka re fumana le mokgweng wa online kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tseba re le dikgetho tsa makgotla a metse official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla a metse. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fitile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tseba re le dikgethong tsa makgotla a metse official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla a metse. Metsotso ena e tsheletseng ka mora hora ya bohlano ke hona re hwa madume ebile re wa moela ka diatla tse mofuthu hoseng hona hala bobedi mona mo kgwedi ena odimo ya Mphalane hlola matsatsi ya 26 selemo ntse le sa dikete tse 2021 lena le kenang ha jolo ka sa tsholo tsietsi ke lenano la makumane a mona le mane lona ke la ditaba hoseng ka matjeke tshebeletso ke ya mantla ya Lesedi FM. Mohlophisi wa lenaneo jolo ka mehla ke dimakatso motshweneng Bahlaisi ba lona ke Rapeo Mokoena mmoho le Tiisetso Mokoena Thekgaso mane re na le Stanley Motsathebe Malepansi Jobo mmoho le basebetsi mmoho Kamohelo Mbele mmoho le Sia Malaku ke bona ba laolang kgaso he ka kopanelo jolo ka o tseba hore lena la ikgetha he mme re la hasa ka otlolwa re le diphaposing tsa kgaso M1 mona Bloemfontein mo teng re nang le baetapele ba ditaba tsa baetapele ba mekgatlo e fapaneng ya dipolitiki mme ka jeno re kena le kgotleng la motse la Matjhabeng lona le provinceng ya Free State jolo wena moahi wa Ellen Ridge Henneman, Odendal Stress, Ventersburg, Virginia, Mohole Velcom, ona monyetla kwa hawa hore o tlo utlwa rena ke inso baetapele bana ba o tshepisang sona jolo ka re ya dikgetho tsa makgotla a metse bekeng e tlang ka Mantaha tsena he mamedi mohole tse dintse ngata nanong lena la makumane a mona le mane. Nna ke tlotla ba moloma mo ifoloseng hona mela ka lebitso ke Palesa Chubise re ntle le tshenyana kwa he ke amohele bahlomphehi ba teng ka kwano ya phaposing tsa rona tsa kgaso moga o busang masipaleng wa Matjhabeng Ailing African National Congress o emetswe ke Ntate Thandu Xolo Khalipa Ntate Khalipa ra wa moela kwano sebeletsong ya Lesedi re le buila holo athe o feta mo moga wa Isankho o emetswe ke Ntate Bakwena Ramusia Ntate Ramusia le wena wa mohetswe sebeletsong ya Lesedi ha ke leboya o Spalesa
re le buila holo kana kwa ha mohlomphehi ho feta feta mo he economic freedom fighters EFF ya emetswe ke ntate Thomas Maqingwane. Ntate Maqingwane le wena ra wa moela tshebeletsong ya Lesedi. Madume auspalesa le ba mamedi lapeng. Ka o le leng he mamedi re na le mogha wa Congress of the People le leng COPE ona o emetswe ke ntate Papikingesi. Ntate Ngesi le wena ra wa moela tshebeletsong ya Lesedi. Re le wela monyetla o ba mona. Thank you. Re le buila holo kana kwa mohlomphehi go feta mo he mane ho Zoom re na le mogha wa Democratic Alliance ona o emetswe ke ntate Thabiso Letlhake. Ntate Letlhake le wena ra wa moela kwa tshebeletsong ya Lesedi. Auspalesa ke le bua holo bo mokilwise le bo mamedi lapeng. Re le buila holo he ba hlompheha le mona le tswilo seng ho tla buisana le rona mamedi hopola he pele ho ditaba tsa hora ya botshelela o tla re letsetsa ho 089 110 1111 empa hona jwale nana lena ro hasetsa lona ka otlolwa man qhepella rona official Lesedi FM ho Facebook kena man ho Twitter moho le ho Instagram mme e bang o batla ho buisana le rona ka tshebediso ya video ha o kena man ho Facebook ho na le link o tlamehang ho itobetsa ya Zoom e tla o hokahanya le rona ka otlolwa mme o bang o batla ho bua he o tla phamisa letsoho bakeng sa ho etsa bonnete ba hore o tlo fetise potso kapa maikutlo a hao wena moahi wa Matjhabeng. Ntate Khalipa ha ise mogwa ke molao hore re qale ka mogwa o busang ke lona ba tshwereng Matjhabeng a ke re hetle morao hanyane re lekole hore na le hlakoreng la ditshebeletso dintho di eme jwang. Me palesa le ba mamedi malapeng ya pele re batla ho kopa tshwarelo o setjhaba sa Matjhabeng o tloa bege fitileng ha e sa le batho ba rona ba hloka metsi lebaka le etsa hore batho ba rona ba hloke metsi ke ka lebaka la hore masepala wa Matjhabeng ba ai ha ba patale ke a pele ya bobedi ke hore batho ba rona masepala ha gona ho patala o honora diqeto tse ba dumelane le tsona le Sedibeng re thabile hore letona la water and sanitation ntate Senzo Mchunu o kene dipakeng tsa o bona hore batho ba rona ba fumana metsi re na le tshepo ya hore beke ena pele e fela batho ba rona ba batla ba na le metsi ka bantso ba ntshwarele ke tla o fa metsotso ya hape ke batla o kena mono bane o iqadile hantle mone ke re ke ya teng tabeng ya metsi hore e sa le ba ai ba hloka metsi ho tloa bekeng e fetileng ka Manta hore hona jwale tje ha ona metsi Matjhabeng se ba qalle batho ba rona ho fumana metsi hona le dibaka tsa Thabong Virginia ke botsa tjena hobane ramotse wa lona o ne a le hona tshebeletsong ena le Lesedi maobane motsheare a hlalosa hore ba ai ba fumane metsi ka morao ho mo ba ai kaofela ba botsa hore na ke ba ai ba feng ba fumane metsi hobane ho ntse o sena metsi Matjhabeng me palesa ke le ka o hlalosa ona jwale hore Thabong ha ona metsi Kutlwanong hona le dibaka tse na le metsi hona le dibaka tse ngena metsi ko Virginia ha ona metsi ho tloa ka Sheku batho ba rona ba tla fumana metsi e nngwe ba tlo a fumana tswa kae a tswa Sedibeng a ke re o hlalositse hore ha le a khona ho fihlella ditumellano tsa lona tsa ho no ona le tjhelete le khona ho ipatala National Department ya Water and Sanitation le yona e kene dipakeng ba tla ba le tjhelete ba tla khona ho ipatala o hopole hape hore hona le strike mo Sedibeng basebetsi ba qalle ho sebetsa ka Manta kona dibaka tse zeng ba khonne ho bula metsi dibakeng tse zeng be di sa khone hore ba fumane metsi mara ya ka lebaka la hore dibaka tseo di banka nako hore ba ka fumana metsi batho ba rona ona jwale ba tla qala ho fumana metsi ho tloa ka Sheku jalo ka haletse ba ntse le sa patale Sedibeng ntate Khalipa ba ahisa le ba hloka metsi utlwa bekeng e fetileng ka Manta le entseng ho etsa bonnete ba hore bonyane ho bana le dilori tse tsamaisang metsi kapa dijojo tank hobane o di bone ntate dinepe tsa ba ahi mo bana ba kga metsi seretseng yes ona le ba bantse ba qalle o tloa ka Manta o tloa ka Labohlano ha e sa le di truck di kena di fa batho ba rona metsi kae ko Thabong ko Virginia ke ka ho ke re na dinepe tse ntse di tsa social media mo di bone mo batho ba nwang metsi ya seretse e reng ho lona ntho le ANC
ke yona ntho Mepale se ke qalle ka yona ya ho kopa tshwarelo bathong ba rona ya hore ha re ya masepala ha kgona ho honora agreement ya hae ya hore a patale ka lebaka la di-challenge tsa ditjhelete tsa hore batho ba rona ha ba patale and ntho eo e etse hore batho ba rona masepala a ska kgona ho honora agreement ya hae mara hape re buile le bona management ya masepala hore ba tshwanela hore ba honore agreement ya bona ba e tla e sign honora jwang o tjho hore tjhelete ha yo bana se lekgetlo la pele Eskom le yona la ekolota tjhelete e ngata haholo Eskom le jelletse dikoloi Eskom e tshwere mapolasi ya lona jolo ka security jolo ka masepala le dikolotong le masepala wa Matjhabeng ntate Khalipa le tlo tswa ka hare dikoloto tse kanaka no re tlo tswa ha re ka sebetsa mo le setjhaba le ho etsa bonnete ba hore management ya masepala e etsa bonnete ba hore ba honora di-agreement tsa bona jwale ka ke bua hona jwale hore maobane ho yo ba le kopano le letona la Cocta Matjhabeng ntate Senzo Mchunu letona la bo masepala mo Freestata ntate Mxolisi Dukwane re dumelane hore ntwe ya ho masepala a ska kgona ho honora agreement ya e ska hlala etsala jwale masepala wa Matjhabeng o tla etsa bonnete ba hore ba honora agreement ya bona ho etsa bonnete ba hore ba patala sedibeng ebe yona ntho ya pele ya ho patala sedibeng le ho patala Eskom le ho patala basebetsi ka mora moe ba shebane le ditshebeletso sa ho etsa bonnete ba hore batho ba rona di potholes o tlosa matlakala ditrateng le ho etsa bonnete ba hore batho ba rona ba fumana ditshebeletso ntle le tabeo ya metsi re tla khutlela ho yona ditshebeletso tse ding di eme jwang ka hare le khutlela metsi challenge e rena le yona mme Palisa ke ya Eskom mara batho ba rona a mohla Eskom a iso kwale electricity ho do etsa halang maobane bosiu motlaka sono gawile Velkom no ke bothata ba Eskom is how ka mokgwa hore batho ba kwaletswe motlakase ha ona batho ba kwaletswe motlakase Velkom ke load shedding ka mantswe ke yona ntho e tjho yes ntle le mathata a motlakase rena le mathata unemployment batho ba bangata Matjhabeng ha ba sebetse ka lebaka la hore o tla hopola Mepalisa hore be re shebane lo khale Matjhabeng o bo dependile mining jwale di mining ha di mine di kwala batho ba bangata batho ba ba lahlelwa ke mesebetsi e leng yona ntho ke tlo le fa nakwa lona megemeng ya dipolitiki fela jolo ka baka la hore ANC ke yona e busang ditaba tsena di totobana le ANC haholo o bua taba ene ke re ke tla ho yona hore jolo ka ha hore ha le kgone ho patala sedibeng water ha le kgone ho patala Eskom ha o qala puisano ena o itse baahi ba Matjhabeng ha ba le felle ditshebeletso ko ena eno wa khutla hape hore tlhokeo ya mesebetsi phahame ho latela ho kola ha merafo mohlala ka haro Matjhabeng jwale le tlo qetelletse le honorile kapa le kgonne ho patala jwang going forward ntate Khalipa le tlo dula le tshepetse mmusong wa naha hore o dulo le baila out motho ha ka sebedisa lentswe lo dikolotong tse tsa lona hona Mepalisa hona le ba sebetsa ba tshwanela ho patala ditshebeletso tsa masepala ha ba patale hobane hobane e re ko arabe hobane lebaka ko hore na o patala jwang ditshebeletso tso sa o khotsofatseng baahi ba lla ka dintho tse ngata baahi ba lla ka ditsela baahi ba lla ka yona taba ena metsi mme potso ko rena ke patalla eng ha ke patala ditshebeletso empa ke sa fumana ditshebeletso ha se yona lebaka no batho ha ba fumana metsi ba tshwanela hore ba wa patala a teng metsi ba tshwanela hore ba wa patala motlakase ba o fumana ba tshwanela hore ba o patala ha ba patale ba patala ere ke tlo khutlela ho wena ere ke re tlo lona EFF ntate mngwane rona lona le bona phana ditshebeletso e le jwang ka re le khotlela mo tsela Matjhabeng Mepalisa ere ke le sebaka sena so re fan sona re le mokgatlo Economic Freedom Fighters nnete fele tlamneng re bue ntle le qia le thokore ditshebeletso ka ro masepala wa Matjhabeng di putlame baahi ba Matjhabeng ba fihlelletse boemo ba hore ba amohele kapa ona o accepta hore sewer spillage is part of their daily lives baahi ba Matjhabeng ba fihlelletse boemo ba hore ba amohele hore dikoloi tsa bona di tla dula di senya mmileng ke di potholes baahi ba Matjhabeng ba amohetse boemo ba hore tlhokeo ya mosebetsi ha se ntho e leng hore ne e tlotla e ba e fetoa neng kapa neng baahi ba Matjhabeng ba amohetse boemo ba hore
ha hona mohlang e leng hore ho tlo ba le accountability masepaleng wa Matjhabeng. In very short words, phano ya ditshebeletso ka hare ho masepala wa Matjhabeng e putlame mme Palesa. re tle ho Isankho ntate Ramusia lona le bona ditshebeletso di le jwang ka hare le kgotla la motse la Matjhabeng? Ha ke lebohe mme Palesa, ke qale pele ke dumedise ke re molo bo makhelwane ha imono dumelang ba haisana. Mme Palesa ke a gola go bohlokwa hore re bue re sa tshabe letho hore ha ona ditshebeletso. Ebile ha o ntse go phano ya ditshebeletso na e be jwang e ka re hoja ho ba re tla re ditshebeletso di teng empa di le siyo. Ihle ho batla ho le boima haholo ho ba ai bohle ba dulang ka hara Matjhabeng ditoropong tsena tse tsheletseng hobane jwale le se di fetoile le supi mo elong hore ke mathata letsatsi le letsatsi bosibu le motshehare. Le batho ha ba robala ba ntse ba ipotsa hore na ka ba hatso ho totswa ho sona le enyentjha e leng go tlo fumana le ka tlasa yona. Ke ka lebaka lena ke a kgolwa o butsitse le ka taba tsa bo metsi tsa dintlha tse ding mo bontshitseng hore batho ba se ba nwa metsi jalo ka diphoofolo ba tsoma dikwatipane mona mo e ka ba metsi a hona teng. Ke a kgolwa ye nngwe Palesa ke sa tshwanelang hore ke le bale kapa ke e tlohelle ke a hore a bona ha setjhaba se sena nnete kapa baetapele ba sena nnete mathata ba teng. Ke mametse ntate Khalipa ha ntse a bua mona hore hobaneng ba ai ba Matjhabeng ba sena metsi. Ntho ya pele a e buang o re ke hobaneng setjhaba se patale metsi. E le ntho e lahla ba qala pele ba e etsa ha se dibenye qata ho kwala metsi ba romela mmuelli wa masepala a lontsha statement se reng ba tsebe hore hona le strike sa basebetsi ba sedibeng mme ha ba tlo fumana metsi. Ba pata ho bua nnete ya hore ha ba patala sedibeng mme sedibeng e kwetse metsi. Ha ba jeka ba tloa mono ba batla ho nka blame ya ho faila ka lebaka la diketso tsa bona tsa bokunyata tsa ho ja ditjhelete tsa setjhaba ka hore bo tlo tla nka blame a ise ho setjhaba. Ke majeleng ditjhelete ntate? Ke baetapele ba leng teng ba tshwereng masepala. Ba jele tjhelete e feng? E re ke etse mohlala ka ya pele hobane dintho tsena di tshwanetse re di bue re sa qobe letho. Ke a kgola o itse hobane ho tlile ntate Khalipa ya dutseng kwano mona emetse mokgatlo hore ile ba le councillor ka ga Matjhabeng ka 2019 ya ba wa tsamao ya parlamenteng e kgolo ya Afrika Borwa. Ke batla ho tlo bua ka dintho tse etsaetseng ha ena ntse a le teng ka 2019 pele a tsamaya. Hona le mo eleng hore majoro wa masepala ha municipal manager wa ka nako eno no antse a kula ha moya wa hae o phomole ka khotso ba ile ba appointa acting municipal manager ka di 1 tsa October. Mme ha qeta wa appointa acting municipal manager e neng ile CFO ya re ka matsatsi a mabedi fela ya ba tjhelete ka loka 31 million e patetswe Ka matsatsi a mabedi? Ka matsatsi a mabedi E patetswe kae tjhelete? ya ba e patetswe di-company tsena tsa bona tseo ba jang tjhelete ya masepala ka tsona. Nka o fa bopaki ke na le bona mona pele ke tsamaya mona ke tla o fa tsona. Ntho e ke batlang ho ntlhakisetse yona gore na tjhelete e patalwa bakeng sa ditshebeletso tsang hoba tjhelete e ka setswe fela o sena ditshebeletso tse. Ha o ka tlo sheba ke di-company tse ngata tse leng hore tse ding tsa tsona di patetswe di sa etsa mosebetsi. Ntho ya pele ba e bileng ka sehlohong ha ne ba patala tjhelete eo ba ile ba patala yona sedibeng 2 million. Ho pata tjhelete eno ye nngwe ya 31 million hore ba tlo patala di-company tseo tsa bona tse ileng hore mohlomong ba ne ba batla ho tloja tjhelete ya masepala ka yona. Mme boholo ba tsona ha di a etsa mosebetsi. Ha ke etse mohlala tse ding tsa di-company tsena ho latela dipatlisiso ho bontshwa hore di ne di sena le ntho tse re di bitsang ka hore ke di-tax clearance. Tse ding tsa tsona di ne di sa registera le CIDB ka mantswe a mang di ne di sa lokela le hore be di fuwe mosebetsi ka hara masepala. Ntate Bakwena ke a le utlwa Lesedi le o buang ka lona ka 2019 o no le karolo ya ANC ba no le sankgwa ke rentate e jwalo la ditholelang ditaba tsena ka nako eno ba di dumela hore di etsaetse tlasa lona jwale motho wa mametseng a ka rena le fapane jwang le yona ANC ena wena o hlalosang hore e ja ditjhelete tsa setjhaba. Ha re ka ba rathola mme ke a kgolwa ka yona nako eo ya 2019 ke ile ka ngola lengolo ke le mongodi ka karetso wa province wa Freestata mokgatlong wa baai wa Sankho. Ke ngolla majoro mo ke ile ka mokopa hore ke kopa o hlakise dintlha tsena tse mona kaofela tsa ditjhelete tse patetsweng mme ha ka ba ho etsahala. Ke ka lebaka lena o bona ntse lena re se karolo ya dintho tseno le mokgatlo ona o lwa ba. Wa ska inga wa ifitisetsa pelenyana keng hoba di ke dumela hore o buile taba hore di-company tse ding ha dina tax clearance mme ya makatsa hore na
business e patalwa jwang e sena tax clearance ha ya tlameha ho etsahala o itse tse ding ha di a ngodiswa ka mantswe a mang ke manyofonyofo a ileng hore a ka fuputswa ke lekala la molao motho e mong jwalo ka ke tsholo a ka rena wa itholela eng tate ba kwena taba e kana ka 31 million ya ba e tsamaile ha e ka ba ya tholwa mme ke a kgola ntha bohloko ke tshwantseng ke e bua ke gore ke a kgola ha o le ka hara lelapa ho na le batho ba tsamaisang lelapa ba iqeteletseng ka nako ngwe ba sitisa le mosebetsi wa hao re o phethahale ho fihleletse ka nka qeto ya hore re kgone ho etsa dintho tse leng hore di a hlokahala o tshwanetse o etse jwang ke ka lebaka lena rile ratso ke a kgola le baetapele ba leng teng ba tla dumellana hore o tswile jwalo ile ha le dutse manyofonyofo hodimo ba ha le a bulanya Westponiseng ka yona taba ene le tsibileng e kana kana e seng ha re dutse manyofonyofo taba ya bohlokwa ke ena Auspalesa ke ya hore ha bothata bo le teng o nka qeto ya hore na wa dula ka hara ntweo kapa wa tswa mme be o bua ka yona na ke ka ho le tswileng ke ka lebaka lena re tswileng a kore ke tle wena ntate Ngezi hore na ditshebeletso ntate Ramose o itse skenne ka ra phano ditshebeletso bana hayo ditshebeletso di jwang ka re le khotlela motsela Matjhabeng ke a le Auspalesa ha o ka thola o shebe ha re bue ka ra Matjhabeng mo magwa dulang teng phano ya ditshebeletso e ntle re fumane metsi ba bang ba rona re dula mono re fumane metsi ka nako ka morao ba ANC national le ANC province le ANC region di lo bua le ke Sedibeng ke batho ba sebetsang Sedibeng ke batho ba ANC ke di deployees tsa ANC ka morao ba bue le bona ba bule metsi ka toropong magweng metsi a tswile a fumaneha bohloko ke ba hore mokgatlo busang ha o hlomphe batho ba batsho 7 days batho ba rona ha bana metsi hona le bana ba banyanyana ba tlamehile ya dikolong hona le batho ba baholo tlamehile ba nke dipilisi ntho e ANC buang tsatsing lena go kopa tshwarelo ke monyetla o batho ba votang hore ka di 1 tsa November ba lokise tabena ANC ha ona ba ai ba Thabong ba kolotang metsi ha ona ba ai ba Matjhabeng ba kolotang metsi ha re lo sheba hore na auditor general le montse 5 o tloa ka 2016 o fitla hana jwale auditor general o itse ho ntso e tsalang Matjhabeng tšhelete tse joweng tšhelete tse utswitsweng o itseng re jwetsa ke re wena wa ditse okay just fela ha re bua ka unauthorized expenditure ANC 4 billion rands e nyametse unauthorized expenditure ha ona motho a hlaileng pla a ila discipline ha ona motho a entsweng next 4 billion e nyametse unauthorized expenditure irregular expenditure more than 1.5 billion kopanya 1.5 billion le 4 billion rand ya unauthorized e feta 5.5 billion fruitless and wasteful expenditure more than 700 million in the last 5 years ra tseba hona le molao o bitswang in fact every year parliamenteng house tekwa molao o bitswang DORA Division of Revenue Act there's an unconditional grant e bitswa equitable share e tliswang bo masipaleng kaofela hobane puso ka batho ba parliamenteng ba tseba hore batho ba rona ba sebetse batho ba rona ba kgone ho fihlella ditshebeletso tse itseng ke ka ho no tliswang tšhelete tšhelete eno ha ya Sedibeng ke ena e nyametseng ke ka hono re le mokgatlo wa Congress of the People re reng ntho ya pele re tlamehile re etse ka di 2 tsa November ke hore re tsebe Sedibeng le sona se tlamehile se tlo ikarabela Sedibeng se dula jwang le sekoloto sa dilemo tse ngata ba re ba kolota 4 billion ha re ba kolotwa ke ANC o ka dula ka sekoloto se be se fitla 4 billion o re shaba se tla nka ka tšhelete eno hape tšhelete this equitable share ile kae di officials le di councillors tsa Matjhabeng di katwa ka dithunya potso ke ya hore ke mang a patalang ke tšhelete ena e ntse nyamela hobane ba katwa ka dithunya ntate well ntate Khalipa o mona o tla hlalosa ke mong wa bona ba tla hlalosa hore baneng ke bona ba tsebang ba ntse setjhaba rona re opola ANC ya khale ya ntate Mandela ene le ANC ya batho e seng ena na jwale ke ka hono ke re ditshebeletso di teng ho ba khona magweng di teng batho ba rona ba di hlokang haholo batho ba futsaneileng ANC ya ba panisha letsatsing lena mara bana le vote e ba tlamehile o e sebedisa ntho hore re kopa tshwaro ha ona re ntate Ramaphosa ka kopa tshwarelo ntate Mxolisi Dukwana ka kopa tshwarelo
tsatsing lena ke Khalipa o kopa tshwarelo o na le ntho e wrong. If tshwarelo e ne le tjhelete o tlamehile se ba le rich no. Ba kopa tshwarelo mehleng. Ntate Khalipa kaofela di lebile wena mohlomphi arabela mo. Mme Palesa ya pele ke a hore ke buile hore lebaka le etsa hore metsi a be siko ke ka lebaka la hore masipala ha khona ho patala Sedibeng. Hobaneng de lentsha statement sethathong se lahlehisang setjhaba le bolela hore ko bane ba sebetsi ba Sedibeng ba strike empa le tseba hore le kolota Sedibeng. Yes, ke batla ho ihlalosa mme Palesa hore batho ba ya pele ke a hore masipala ha patala. Ntate Khalipa o ihlalositse qalong hore lebaka ke eng metsi a leso. Potso wa ka ho wena ko re ntate wa hlalosa mane hore le ntshitse statement ka Manta polelo ka mmuelli wa masipala e reng metsi hae hobane basebetsi ba Sedibeng ba striking ka mantso mang le thetsitse setjhaba ntate. No mme Palesa basebetsi ba Sedibeng ba qalle ho theohela ka Manta ofeng wona o fitile bona bene ba le striking empa lebaka le ntseng le kgaolelo metsi ke eng o tloa beke e fitile ntate Khalipa lebaka le ntseng le kgaolelo metsi ko re le kolota Sedibeng hobaneng le ntsha polelo e lahlehisang setjhaba. No re bona ba striking empa ho kwalwa ha metsi ha se lebaka le wa kere ine le go le ya kolota. Yes re buile a ka ba ra ipata ntho ya hore ra ntate kolota ko wena o hlalositseng a kere no re hlalositse mme Palesa hore masipala wa Matjhabeng o kolota Sedibeng. Auspalesa ke nnete e ke beng ya qojo ba ntshitse statement se bontshang hore ha ona metsi hobane basebetsi ba Sedibeng ba strikeile mme yona ntho ile a kwatisa Sedibeng ya ntsha statement ka morao e neng e hlakisa hore ha ona nnete tabeng eo ke ka lebaka nna le ho ntate thuso ba ile ba bua le yena ba bontsha hore masipala wa ba kolota jwale ke yona ntlhena ya hore nako ena kaofela ha ba sa etse ditshebeletso ba dula ba batlana le skipping code mo ileng hore ba ka balela teng ene kgetlo lena ba se ba dula ba balela ho setjhaba ho se blame ka dintho tse ileng hore a se boikarabelo ba setjhaba ha ba qeta ho faila ho etsa mosebetsi wa bona. Re le buila ho ntate o batla ho kena mo ntate Khalipa pele ke ya ho Democratic Alliance. Ke batla o ihlalosa hape hore Sedibeng masipala o kolota Sedibeng hape di workers sa Sedibeng be di ile striking ba khutletse msebetsing ka Manta yeno re a utlwa taba ya ka ke hore hobaneng le ntsha statement se lahlehisang setjhaba hoba ho thwe Sedibeng e ntshitse counter statement ho latela polelo lona o tla e araba kapa ke fete ntate ke a araba le yona hore mme Palesa ha ke kgono o buella Sedibeng ankeke ka buela Sedibeng ke buella African National Congress e busang Matjhabeng e ntshitseng statement se lahlehisang ba ayo re metsi a kwetse hobane ba sebetsi ba le strike basebetsi ba striking re a dumela hobaneng empa le etsa lebaka e re ke tlo fa monyetla no inahane he ke tla khotlela ho wena ntate le tlhake mo ho zoom re ke tla ho wena di jwang ditshebeletso ka rolo khotlela mo tsela Matjhabeng ke a le bo Auspalesa ka ra Matjhabeng ha ona ditshebeletso e ka ba o dula toropong ka o dula locationeng ditshebeletso ha diyo hobane ke tsena hobane ha metsi a kwalla motho kaofela wena o dula toropo ka o dula locationeng wena wa patala ka ha o patala so now kaofela ba safara ka lebaka la poor leadership re nang le yona ya Matjhabeng e leng hore re kolota sebetsa masipala counseling ke le qeto ya hore e tla patala tjhelete kana ka 60 million in the past quarter but ha ba patala 6 million fela ha Eskom a tibela Sedibeng metsi motlakase hobane ha kgone ho patala Eskom hobane masipala wa mokolota but diketso tse masipala tso dinkileng hore ha re patale re prioritize di-bulk supplier tsa rona motlakase le metsi tseo re dulang re tshosetswa re le baahi hore ho sane tabele Eskom a re timela motlakase re sa bui ka di-storage re sa bui ka dikgwerekgwere le ditsela le di-pothole le dintho tse ngata ha ona ditshebeletso ho hang and sena ke a utlwa ha se ke ka lebaka la batho ba re busang e le ANC re ithola re le ka ra mathata ana wena ra patala kapa re patala ka selemo sa ho feta I think ka 2018 or 19 municipal manager wa rona a hlokotse interested ha mo ya hore ba le ka khotso le Majoro Spielman ba ile ba batla ba bitswa parlamenteng ho scope ho tla counter tsona tsena tse etsahalang masipaleng wa rona ho baneng
hape re nka ditšhelete setšhabeng empa re sa patale ditshebeletso tsa rona tsa di-bulk supplier ga ona ntho e re etsang hantle di-equitable share di-grants re tholang from national government as ba se ba tlhalositse mo baetapele ba bang di a nyamella mara ga ona ditshebeletso tse re di patalang ga ona motlhang re tlotswang ka ara mathata a re leng ka ara ona masepala ona o putlame ka ofela ake ke botse tjena Democratic Alliance na le ditulo tse 16 ka ara le khotla la motshela la Matjhabeng le itholetseng a ke re le emetse setjhaba se le beileng mo lona le lwana jwang tabe ha ile mo letse ba gore ditshebeletso di a fokola mepalsa hara thola eske tla tswa le bane ba hlaile skopa ka lebaka la qeto enkweng le maihato enkweng ke Democratic Alliance under member ya rona ya parliament ke ka ba ile ba ya mo hula account le hona jwale ka diqeto tse tsa halang re dula re le ka pele ho yona hore ha masepala o prioritize ho patala ditshebeletso tse yang setjhabeng wena o dula toropong wena motho o motsoro le go ke ditshebeletso tsa rona ke tšhelete ya rona e masepala ba enkang ha masepala ke that's why re lwana ha ba patale dintho tso parce que banka tšhelete ho rona setjhaba ha ba tseta baske ba patala empa tšhelete e file a ke botsotsi o ke seng ke tšhelete ya motlakase o Eskom o file motlakase batho ba patetse motlakase wa bona ntho ya ntate Khabile ke a buang ha iyo batho ba bangata Matjhabeng ba tsa prepaid ka ofela ba patala ha o ka sheba Matjhabeng more than 90% ya batho ba patala motlakase masepala wa collecta tšhelete eo empa tšhelete o ha e fitlele Eskom a re fa motlakase ke ka ho sana re o tima motlakase bana khale a collecta se di beng re fa metsi masepala wa collecta re patala dibili tsa rona tsa metsi kgwedi le kgwedi but tšhelete eo ha e fitlhelele mo bathong ba o fileng metsi enke ha ile kgwebo wena o file batho sekoloto o ba file motlakase o ba file metsi ba wa rekisitse ba entse commission ha ba o fi next o no tlo etsa jwang business ha ona business e tlo tswela pele e tlo putla and ba putla msa ke ba etapele ba rona ba rana masepala ona ke ka ho re reng ha ona mohlang rekileng ra thola ha ona mohlang rekileng ra tsho bona mathata rona a tlo ho tloa ha re etsa budget e unfunded ntate Khalipa mo utla o bolela ha ona mohlang rekileng ra budgeta even handle so sa o bolela mathata rona a mangata and mathata rona ke ba ha rena batho ba nang le di-skills tse right di department tsa rona ka ofela le yena ntate Khalipa le yena mayor ona lo tshwa mathata rona a maholo Matjhabeng a ka finance department ke ka o re itholang re le mathateng a na re leng ka rona ha rena di koloi tsa o tima mollo ha rena ambulance ha rena koloi ya maponesa ha ona ntho e re nang le yona masepala o putlame ha ona tshebeletso ene thorelo ha eno khutlisa tseo baahi bona ke bona ba setse ba tsetse matla bona ba voutele mokgatlo o hantle o tla sentse tshebeletso ho bona ba khona ho patala ditshebeletso tse ba di bonang e seng re patala ditshebeletso tse re sa di boneng tšhelete tsa rona di a hulwa mosebetsing tsa di provident fund tse sa yeng ho batho bao ba di third party di-police tsa batho ba bangata ba setsa masepala di lapsitse gobane ditšhelete tseo di nkwa ke masepala ha a patale di-third party so ya go bontsha gore masepala ona o leka political will ha be batho ka pele o beya batho ba etapele ka pele bao ba bona ba jang tšhelete kapo ba benefita e seng setšhaba so setšhaba ho sona ka di-1 tsa November ha se voutele mokgatlo o tlo tlisang ditshebeletso ho tsona se kgone ho se benefite se kgone hore re bone hore ha re bua ka ditshebeletso re bua ka eng hona jwale ha ona tshebeletso next ka ra Matjhabeng re le buila ho ntate motho ha mametsi Democratic Alliance ka ntate Letlhake ntate Khalipa wa ipotsa hore na tšhelete le ifumana masepaleng le etsang ka yona Mepalesa tšhelete e fumanwa ke masepala ya pele ke a o etsa bonnete ba hore basebetsi ba masepala ba patala fela ho thwa ha le patale le di-policy ha le patale di-third party tsa bona no ke na le tshepe hore ntate o bua nnete makatsang ya pele ke o patala basebetsi ba masepala ya bobedi bona bana basebetsi be le dumetsong ga bana di-skills a ke re ho thwa le ifumana le mathateng a ditšhelete haka ka lebaka la hore wena le majoro le dumetse hore finance department ya lona ha ina batho ba nang le tsebo no finance department ya rona ena le batho ba na le tsebo ke ba fe ba senang tsebo o tshwantsha re bolelle yena ho thwa wena ke wena o no tshojolo le majoro a ke go ntse mo mametse ke yena jo o bua nnete makatsa ha ke so buita ba nnete ya nnete ke efeng Helena le tsebo ka ro finance department department ya finance e qeta o strength rona ne le maoba nyana mona ho hirwe one of the best ke hona ntse le strength le hona jwale a ke Mepalesa ha o hira batho o tshwantse o etse bonnete hore o tlo ba le tšhelete ya o ba patala ile hona eng khutsetsa tabeng ya hore ntwe ntate e buang gore le mathateng a dilemo le mase mathata ona jwale ntate e Khalipa jwale mohlomong le kene mathateng ana ka lebaka la hore ne ntse le sena tsebo all along
re na le yona tsebo ba teng batho ba qualified department ya finance ha o etsa ba lena le mosebetsi wa tsebo bona. finance department ko baneng ha 31 million e tswa ka 2 days jolo ka ntate ya tjho e le patala di-company tse ileng hore ha di registered ha di na di-tax clearance e etsahala jwang tate go batho ba nang le tsebo if ntate moetapele wa Isanko a bua nnete a ke re o swantsa e police station a bule mokotla a ke re yena o rona le corruption motho o mong le mong o re bona le corruption ha e police station a bule case wa e tseba tabe ka pa ho itsebe ho ba o thono le teng o qala o iutlwa ntate Khalipa o re ha e tsebe ntate o enka kae wena yena ngwaneso ntate Khalipa ha bue nnete ntate ke a kgolwa ho hatella hape hona moo ho go tlo bona ntate Khalipa ha bue nnete masipala wa rona wa Matjhabeng lefapha la tsamaisang di masipala la Cocta le ne bile le tlameile hore le be le beile masipala wa rona tlasa section 106 1/1B raporotong eo ya lefapha ditaba tseo kaofela bile di ntse di le teng mono le yona raporotong ka etsa ho bonnete ba go a ifumana ho bontsha hore ditaba tse jwalo di teng mme taba enana o tlo bona hape le hore ntate Khalipa ha bue nnete ile ya le counseling itsa e se le counseling ke a gola ntate Maqingwana ka mpakela tabeng ena ha o so le counseling ka mora hore majoro a appointe this acting municipal manager o sa latelo molao hobane ho ya ka molao wa masipala ke council e tshwantseng ya appointe acting municipal manager empa ka lebaka la hobane na tatetse hore ba tlo ja tjhelete ena ya ba ha appointe municipal manager ya ka molao a etsa ka boyena ya counseling ha e fitla mo le counseling hona le hore ho shebanwe le taba e leng yona e leng mmoko ya ba sebedisa majority ka hore ho voteuwe mme ya ba taba ena na e qetella hona mo ne kwetse hona mo taba e ntate a e buang wa di e buang nnete hona le ditjhelete tse ngata tse ba dinkang tsa bo di-pension fund tsa basebetsi tse sa pataleng ho di-third party le yona raporote ena ke buang ka yona ya lefapha mane la Cocta e teng ka hara yona monono mo eleng hore ha o sheba page 29 ya raporote eo o tlo fumana ditaba tseo kaofela hore masipala o hula ditjhelete tsena tsa di-third party empa ha e fetele mo e tshwanetseng hore e fetele teng ke a kgola potso e botsitseng ntate Khalipa ke hore na tjhelete ena e ya kae ntate Khalipa ho duma ntho tsena kaofela auspalace le yona tjhelete ena e re bitsang ka hore ke MIG bo equitable share ha di tla ho masipala di tla sentse di emetswe ho yengwe monyako wa hore na bankeng mane e fetela kae o tlo fumana hore kana kongwe ha nkile 48 hours e sentse e fetetse mabakeng a bona ke dintho tse etsahalang ha ba bua ka boiphihlelo why dintho tse jalo di tshwantse di etsahale ebe ho tlwelwa ditshebeletso tsa setjhaba mme ke kopa ga bua nnete ha re ha tsebe hore o na le teng ke kana ko ena ntse le teng counseling ha ntho ena e tla ya counseling ho bua ka ditaba tsona tsena tse ke buang ka tsona tse tsatsi lena di pheyang go ga se ntate Khalipa o thono le teng ntate ke tlo fa monyetla EFF o kene mo na ntate wa Isanko ke tseba ile employee ya masipala ke yona ntwe ke tseba ka yena a ke tsebe ore ke report a bua ka yona ha ke tsebe nna ke tseba hore yena ke mosebetsi ke ane o itshwere report e phamisa ntate ke ane o itshwere o bua ka page 29 ya mo dintho tsena di hlaelang ka teng ha o tsebe jwang o no dula counseling kana go ke re nna ka ra council ha o so save report e jwalo o inga ka ntate wena report o kana wa etsala hore yena ke a kgola auspalesa ho sona le nthwena e tlwaetsweng e leng hore baetapele ba rata leshano le ha o sa hlokahale ke bana baetapele ba mekgatlo e meng kaofela ba leng part ya council ke kopa ba ke ba bue hore na ha se nnete wa itseba report e ka pa o itsebe auspalesa nnete ko report eno re a tseba ebile report eno e tlile ka lebaka la bana the economic freedom fighters ile a ngolla mme Nkosazana Dlamini Zuma lengolo la hore re kopa hore ho etsuwe diphuputso manyofonyofong a itswang ka ra masipala ke a tseba report nka nka microphone wa itseba report e ntate a itshwereng ha re hloke le hore re hona le report ho hlahisa matata no ke batla ho botsa tabeng ya report wa itseba report re na le councilor le dula Matjhabeng ra itseba report ko wena fela o sa itsebe ntate Khalipa ho amakatsa hore lona le eteletse pele Matjhabeng empa ha o tsebe report e tekwe ka pele o cancel report eno ke re mapalesa ha ke na tsebo ya report eo ke re ho ebe mohlomong ha ona tsebo ka lebaka la hore ha o dule ke ha re o cancel no o re nna ka 2019 I was still a councillor. No, report is for 2021. I go phamisa ntate. No, so if I did 2021, I was not a councillor ka 2021. Yeah. Ke yona ntwe ke tshonjalo go mohlomong ba o romelletse mona
ha ona dintlha jolo o hlola ko araba dipotso no, ke hlalose- e re ke hobane ke hlalose- dumela hore o tshwantse ho tseba dikateng tsa E re ke hlalose- hanyane fela mo fe chance ntate mo fe chance ntate ntate moetapele wa isango o re ka 2019 be ke le karolo ya council o present wa report eo ke re ha bue nnete ke yona point ya ka ke re ha bue nnete taba o buang ka ona ke ya 2019 ore ha yes because o referela ho 2019 nakwana re ho jwe 31 million ke yona ntho e hanang eo Yes, empa ke report hana. ena yona wa itseba yes report yes ke a itseba intse report ya painta yona representative. picture yona no eno ya mara hore o re maemo ka ha hantle. 2019 I was part of council Lokisa mo ntate Auspalesa ke a gola o tla utlwisisa le ba mamedi ba tseba ha o etswa raporoto ha o qalwe ka jeno ho bo so thu dintho tseno raporoto ke ena hona le mo qalwang teng morao mme dintlha tse leng teng ka ga raporoto ena le ha ile hore ke ya 2021 di teng tse leng hore di nentse di etsahalang tate Khalipale teng re ke etse mohlala ka e ntate bonolo hlalosang ko re o bua ka hore taba ya 31 million ya 2019 e teng ka haro report e teng e teng ka haro e teng o na le teng ka 2019 e teng ka haro report E ya teng. 2021 e teng e re ke kgotlele wena ntate Mangwana Auspalesa ke nana hore ka nnete ho a makatsa hore be ka shegile na ntate Khalipa o dutse pela ka mona na ene o itatola dikateng tsa report eno hobane ka 2018 the economic freedom fighters ile a ngola a motion of no confidence a kgatlano le majoro e leng ntate Spielman tse ding tsa dintho tse ileng hore re ne re di ngotse e le mabaka ana etsa hore re majoro o tlameha hore a tloswe e ne le hobane re hona le lack of political leadership ka ramasipala ha o tla o tlo sheba the report e leng hore mohlomong Sedibeng e fane ka yona ke ya hore masipala wa Matjhabeng ha e sa lo ba kolota o tla ka 2008 hono ho bontsha hore boetapele ba ANC ha e sa le bodutsi di administration tse tharo tse fitileng ba ntse ba bona hore hona le mathata a sekoloto se leng hore se hlwa mekwalaba empa ba sena maikemisetso a hore ne mohlomong se ka patala empa e ka hodimo tsohle ke tsena ena e ntate Bakwena a e buang ya 31 million e leng hore e la spendiwa it was again economic freedom fighters e ile a ngola lengolo re lengolla majoro re lengolla speaker sa Matjhabeng re mare ha re utlwisise hore masipala re le council ha hona mo re le ra delegate majoro hore a ka appointa municipal manager empa majoro o entse se ntle le tumelo ya council se ANC ile ya se etsa Auspalesa ke hore the matter was then taken to council obana ha ke arabua lengolong majoro la re bolela hore he was well within his rights o raka etsa seo ka mora mone ke ile ka ngola a motion that went to council ANC la sebedisa majority ya yona to vote against the motion was not even debated to the latter mo eleng hore masipala kapa council la tlama go nke qeto ya hore ho etsuwa eng ka ketso ena e entsweng ke majority ya hore o appointile municipal manager a acting irregularly ka tsela e leng hore ha ile hantle it's part of what has resulted in what is then referred to as irregular expenditure empa se bohloko ka o fitisa wena o Spalesa gore ka di 31 tsa May when this report was tabled in council recommendation e tswileng ya pele e la ba hore speaker o itse mekgatlo ya dipolitiki kaofela ka ra council ya Matjhabeng e tla fumana this report hobane report ke ile ka rejected that report because report re fumane ka tsatsi la council and what we said to the speaker gore but it is unbecoming you cannot give us a report ka tsatsi la council and then you expect us or we must debate on the report we then propose or speaker give us the report so that we study the report through then come ramo because one of the things tse leng hore di ne di re hlohlontsha di tsebe gore di ka tenza report eo ne se di matha WhatsApp then we asked ourselves for but what game is ANC playing obane o ka setle o tlo re fa report e leng hore already it has been perused and crucified ko social media rona re le ma councilor ra Matjhabeng ha re tsebe letho ka this report and this report it's not even accurate itself because report eo ka ro yona it does not speak hore na di tšhelete tsena tse leng hore di nyametse fela ka ra masipala ho etsa etseng ka tsona batho be leng hore were responsible for di tšhelete tsena di skebetsa fihlela mo ile go di tlame o fihlela teng ho etsa etseng ka bona hobane for I think for the past 4 years ha e sale ka ro masipala wa Matjhabeng ho tlwa ntate tshwaedi a santsana phela ho ntse ho matha di hawks di office tsa Matjhabeng but till today there's never been a report that the mayor brings to council that says hore
there are these officials still who are being investigated and the charges tsa bona ke tsenana, and therefore as council so that re kgone ho nka qeto ka di officials tse appointwa ke council, if maybe e le hore maybe the municipal manager or the CFO ke bona be lo mohlomong were responsible for ho nyamela kapa ho tshebediso e bohlaswa ya ditjhelete, re le council le kgone ho re nke diqeto ha re a kgone ho fitlela seno because the mayor has never brought this report to council. Wena moahi wa Matjhabeng, nomoro tsa mohala ke tsena 089 110 1111 ke namane qhepeng la rona ho Facebook kapa Twitter kapa Instagram e bang o batla ho buisana le rona ka tshebediso ya marangrang ha o kena mane ho Facebook ho na le link ya Zoom tobetsa mono he o phamisa letso la hao e bang o batla ho kena ke tlo fa monyetla ntate Khalipa o tlo arabele mono re na majoro o kgetha jwang municipal manager ntle le hore e fite canceling tabena e re ke fitise mabenkele mme hanga mra mono he re tlankala maikutlo a hao. Ke le dimakatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a ditaba ho Lesedi FM o kgothaletsa ho o mamele mananeo a rona a ditaba moo teng ho fang tsohle tseo o batlang ho di tseba le tseo o di hlokang jwalo ka momamedi. Re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook ho re sala molao. Dumelang ke nna moeketsi ra tlao ko hasetsa mananeo a ditaba mona ho Lesedi FM me dula o mametse mananeo a rona a ditaba haholo jwang jwalo ka re ya dikgethong tjena mme hopola he ba re fumana le mokgweng wa online @official Lesedi FM. Mabedi jolo metsotso ke le shome pelo hora ya botshelela ntshwa metsenano la makumana mona le mane tshebeletso ke ya mantla ya Lesedi FM ka wotlwa dipapsing tsa gaso M1 re Bloemfontein re na le baituhla le gotlela motse la Matjhabeng re na le mogwa wa ANC, mogwa wa Democratic Alliance, mogwa wa Isanko, mogwa wa EFF moho le mogwa wa Cope re ke hlalose he re ne re memme bana ba ADEC le bona batla kenela dikgetho le gotlela motse la Matjhabeng empa ka bo madimabe he ntate bank shabangu le kupile ba karolo ya dipuisano tsena o kwetse mohala wa hao ha re kgone ho fumana ho sane he mohlomphe se ke bela gale ha ga le fa monyetla ntate a ke gotlela wena majoro wa nka kae matla wa pointer ho hira ntle le tumello le khotla molao ha o dumele majoro ofe kapa ofe o raka appointa acting municipal manager. Acting municipal manager me palisa ke boikarabelo ba council. Bondate ke bana ba re ha ya fita council ntso ba mametse ke bana ke re ba bua le. No, ANC ha ona majoro e mofile hore a robe molao. So if that spellman is excellent o hana ho bane o tseba kapa o hana ho bane o itshitleile molaong hore molao o tshotse nna empa ntho e tsaetseng ke ntho e fapaneng. No, me palisa ke hlalosa molao. Majoro wa Matjhabeng majoro ofe kapa ofe me hlalosa molao ka mantso mang ramotso wa lona o hatiketse molao e bang o entseng. Yes, if I tell into is wrong. Le ntseng ka ena ha eba o hatiketse molao. Hobane ke ena ramotse ela ga le mobelletse nakwana ka thoko kgweding tsa o feta mona mosebetsing aba a appointa acting mayor yena a behelletswe nakwana ka thoko mosebetsing o nka kae matla le mobelletse ka thoko jolo ka ANC aba fihla kenya tshebetsong a kenya mosebetsing ramotse ya tlang ho motshwarela e teng ntho e jolo ntate e etsa hale kae. No, majoro ona le right ya appoint acting executive mayor. Because executive mayor o kgethwa ke council. The mayor ona le right ya appoint an acting executive mayor. Le hands are suspended. Yes, because that Spellman was not removed as an executive mayor. He was suspended. Una le matla. Yes, una lo. Fela ntho tshonko re hana matla wa appointa municipal manager. Ere ko balle lengolo ke lena. Yes. Ko balle lona ntate. O ka mballa. Mamela ke lena. I don't see an app called Microsoft. Ke la di 1 October 2019. Tlasemane le saenetswe ke executive mayor councillor NW Spielman. Mamedi ke tla fetola hanyane fela ntshwarele ke tla bala ka Senyesemane.
Kindly be informed that you are hereby appointed to act as municipal manager in terms of the Municipal Systems Act, Act number 32 of 2000 and other relevant legislations. You are appointed to act with full powers of the municipal manager from the 1st of October 2019. No, Mepalisa, that appointment was unlawful. Unlawful. Yes. We told Hobane you. motho ena appointuweng ka tsela horeng ha e molaong ke ena motho enta te a hlalosang No. hore o saenetse 31 million. No, re moboleletse ntate Spellman. Or hana Le right. entseng. Hana Ha eba right, ANC le yes. hanana le manyofonyofo ntate le tsela tse seng hantle le entseng ka ramotso That's wa why lona hobane le ngolo ke lena That's why councillor mo correct or hauna matla. la mo correct o Yes, boitshala o correct we ke councillor. Ke hauna nna matla. ntate Manqosa. Ha se nnete hore ANC la correcta ntate Spielman. Ha se nnete ho hang because like ke tsholo ke re karabo e kile ka e thola ho the then municipal manager ho tswa officing ya ntate Tshwaedi kore he is not aware of the appointment, therefore ha ke ke ba ikarabela appointment eno. Then we had to take the matter to council. In council the ANC voted against the motion brought by the EFF. They did not correct that Ke taba eo. ntate Khalipa. Mepalisa. Ke bua ka molao mo. Ntate Khalipa o bona Ke re- ntho go jwetse ka molao e leng gore ga o tsebang e be lona interpretation ka pa tsela le kenya molao tshebetsong ka yona e fapane seno se bolela rona le mathata. No, Mepalisa, if a mayor appoint an acting municipal manager, a tseba hore molao ha o dumele hore a appointe acting municipal manager. Re moboleletse. La etsang That's why that o tlotse molao le entseng melao ya Yeah. lona jolo ka ANC e re o tshwantse le etseng ka ena ha tlola molao. he apologized to the leadership of the ANC. jalo ka ba tlwaetse o Spalisa ene ntho e No, bohloko ntate ba kwena ke kopa hore ntate ba kwena a ke mo fa chance hore a bue Mepalisa. Mo fe chance ntate ba kwena. Ntho e ke bua ke ya hore ntate Spellman o apologizele ka o sa latele molao, and then council ya I change qeto eo. Lile la montsha municipal manager. Yes. A ko re ke kenye ntate le tlhake mane ho Zumuhla Democratic Alliance ke tla o fa monyetla ntate ba kwena. Ntate le tlhake kena le wena tabeng ena o tsebang wena ka yona. Ntate le tlhake unmute ntate re tsebe utlwa. Okay, thank you. Auspalisa, ntona ya di irregular appointment e ka re ke culture mona Matjhabeng. Wa bona ke tla hona jwale hona le se seng hape se etsetseng ho yena maelana le seo. Ntate Khalipa ka mora hore ntate Spiri a tlhokofale. I mean re na le acting chief whip e sa appointwang ke council. Ke maloba mona 2 weeks ago council ne ya appointa chief whip 2 weeks ago. Who says wabana ki 2 weeks na go ne le 2 weeks already geto. Ne le no appointing council chief whip. But ne rena le acting council chief whip. Empire ntate Khalipa tso. Molao wa tshore I mean council whip, municipal manager, the director, section 56 managers, ke ba sentse ba appointe ke council. But now ena ya hore majoro o twa apologize ho leadership ya ANC. I mean go tella molao theo wa rona as a country. Ke ka ho sna di tlamorao tsa tsena tse etsahala ke ntho e normal e sona tse utlwa ntate Khalipa re kopa tshwarelo hore metsi ha ba teng empa e le ke ka failure ya masepala hore metsi a ke tsa sa biteng re hlile ho patala. So tsena tsa di buang ke ntho ena ke se ile tlwaelo mona Matjhabeng hore dintho tsena di etswa ka tsela ya bona ya ANC e seng molao tsene ba ntse ba tseba di kgahlano le molao and ha ona motho a nkang boikarabelo ka morao seo. Hobaneng lona le sanke boikarabelo jolo ka Democratic Alliance ha le bona hore ho etsala ntho tse sa lokang ntate. Ke re le teng ka hare rona ho bua nnete re nka boikarabelo because ke tsona dintho tse re ka re council ke ntho tsena re di isa council re short batho bana ha re ba recognize and ha ona ntho e ba tlo etsang e re support ntho e ba tlo etsang bona go re tlo ithola rona re le mathateng a fetang re ba entse diqeto tse seng molaong diqeto tsa bona tseo di tla be di le illegal and di tla be di bound masepala tse ding tsa tsona di tlamorao di tla be di sa ditšhelete le dikoloto tsa rona tšhelete e tla be e tsamaile tse ka bontate ba tlhalosa moo ile mo ho e entswe ke motho ana actor illegal. Then what do you do? Because rona as masepala ka fela ra safa ke dintho tse re ilwang sa hore tsena tse ka fela ha re dumelang le tsona tse ka ba etapele ba tlhalosa moo
ka mehla yohle ha dintho tsena di iswa mo di ho buiwa ka tsona or re entse motion of no confidence or let the mayor a tsamaye le leadership ya hae ka for le committee because ke bona ba rekisa mathata a gore fela pele ke ya ditabeng heke ke fe ntate ya kene ka pelenyana mona ntate ba kwena Auspalesa ntho bohloko ke ya hore ho safara rona ha dintho tsena tse di etsahala ntate Khalipa ore ntate Spielman ola apologize ho bona ke a kgolwa ka mane ka morao ha ba potetse hobane neng ha o ka sheba lengolo lena le bontsha hore ntate Spielman o appointile irregularly this acting municipal manager for matsatsi a mane ene letsatsi la pele le la bobedi ke mona mo fet 1 million ile a tsamaya ene o tlo bona hore ha re ba le ba ilukisa ha se nnete a tlwelo o thetsa shapa ke na le lengolo hape mona mo yena acting municipal manager ona kana ko ana tsa patala tšhelete ne fet 1 million ntho engwe re tshwantseng re hopole ke hore e nentse le CFO ibile le acting municipal manager ka yona nako eo a di tshwere di le pedi a di etsa kaofela ha qeta o patala fet 1 million e qeta o lahleya ke mona mangola lengolo a appointa motho e mong as CFO positioning ya hae mme lengolo ke le jole ke kopa go ntate Khalipa ska tlo dula mona a tlo thetsa setšhaba a nna ga ba ile ba kopa tshwarelo e re ke fe ntate Ngesi metsotswana fela le yena kene mo ka pelenyana ke a leboha Spalisa wa bona bothata bo boholo ba lemo tse 27 tsa ANC ke ya hore ANC ha e hlomphe setjhaba ba tlisitse ntate Khalipa tsatsing lena wa bona le pla hae ha tshwara buka ha tshwara nix ha ngole nix kore o di betsa ka hlonda o di betsa ka hlo o pola le ntho tsa 20 a khona o mamela ke runtsa ke o pola le ntho tsa 2019 ke tsela ANC e re hlaphaolang ka teng impa ke ga tlameya o nyatsa motho le kelello Auspalisa le ka ntlo mono hobaneng ho bua ntho tsa bohlokwa mona hana note ha nke note o kopa tshwarelo o bua ntho tsa di bua mare sa bohlokwa gore baahi ke monyetla wa bona wa hore democracy re lwanetseng ba tlameile ka di 1 tsa November ba nke decision e tla etsa hore kaofela ntho tsena tse ntate wa isang kwa ntate ba kwena di hlaisang re tsebe o di latela ka pelenyana ha ona hore re ka di tloela ngwane ke ya ditabeng kena ka pelenyana mo Auspalesa ke batla hore ke hatelle o sentate le tlhaka se buileng sa hore culture ya ho appointa batho irregularly ka ra ANC it has become a norm. The recent one is a director cooperative service. They've just appointed motho e leng hore o charged for misconduct empa ba mo entse direct despite or the EFF told the speaker on the Wipari forum or but you can't appoint a person who has misconducted a person e leng hore o tsamaya di disciplinary processes and bo mo etsa direct but they did and when Harry cancelling they voted against the matter ba mo vote ba sebedisa majority wa bona ho etsa bonnete hore the director ya cooperative services e ba e direct ke tabaneng yo etse hona jwalo kene 3 months ya bobedi ntate Vanga Mabedi handlo di mahlo hora ke botselela tshebeletso ke Lesedi FM ho SABC le tsena tsa hora ena ditabare di balwa ke tsietsi mohala ditiga khaso ena ya ditaba ho Lesedi FM o ikisetswa ke SABC News re tebetse ha re kgetheng ku ka pe ke o le bitse pale la ka ke Palesa Chuisi ke tsamaisa lenaneo la bakomedi a mona imane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela he fitile ka metsotso e 30 kwa metsebeletsong ena ya Lesedi FM jale mamedi ra o kopahle hore ke na mane marangrang rata le qopela rona e official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba di fetsa ho tlisetsang tsona ha holo jolo ka o tsela ga le dikgetho tsa makgotla metsi official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo mananong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena le ntsula ha o le go ha tsena tsa makgotla
Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tsebega re le dikgethong tsa makgotla metse @official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla metse. Saying that Ghana has over the years Dumela momamedi, nna lebitso la ka ke Thabiso Kgatebe, ke mmadi wa ditaba ho Lesedi FM. Boha mananeo a rona ho official Lesedi FM ho Facebook. Se lebale, Lesedi FM ke mollelo. Ke tlo shela ntho ke shetse WhatsApp ka ba lokile o. Dumelang baheso, lebitso la ka ke Mantsi wa Mofokeng. Ke sebohodi sa mananeo a ditaba mona tshebeletsong ya Lesedi ho SABC. Nakong ena eo re lebileng dikgethong, re tlo fa mananeo a dikgetho moo re buisanang le baetapele ba mekga ya dipolotiki ba fapaneng. Mananong a rona a ditaba a kang makumane, imatlafatse, matshohlo le mathulisa. Netefatsa hore o fumana monyetla wa ho mamela mananeo ana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba. Ho Facebook re fumaneha ho official Lesedi FM. Lesedi FM ke mollelo. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tsebega re le dikgethong tsa makgotla metse @official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena. Dumelang baheso, lebitso la ka ke Mantsi wa Mofokeng. Ke sebohodi sa mananeo a ditaba mona tshebeletsong ya Lesedi ho SABC. Nakong ena eo re lebileng dikgethong, re tlo fa mananeo a dikgetho moo re buisanang le baetapele ba mekga ya dipolotiki ba fapaneng. Mananong a rona a ditaba a kang makumane, imatlafatse, matshohlo le mathulisa. Netefatsa hore o fumana monyetla wa ho mamela mananeo ana ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba. Ho Facebook re fumaneha ho official Lesedi FM. Lesedi FM ke mollelo. Re la buila holo tsietsi mohola di metsotso ke mehlano ka mora hora ya botshelela re kena mokgahlelong wa bobedi ebile kwa o qetela wa nanao lena la makumane a mona le mane hobane lona le tla fihla pheletsong nakong ya metsotso e ka bang e 25 nako ena he ke e bella ka thoko bakeng sa hao wena moahi wa Matjhabeng. Re le hotella mo tsela Matjhabeng ke hlalositse le kenyeletsa toropo tse jolo ka Allenridge, Henneman, Odendal, Stress, Ventersburg, Virginia, Moholi, Welcome ba teng baetapele ba hore na le ANC, re na le EFF, re na le Isanko, re na le Cope, re boetse re na le Democratic Alliance, ne re memme Adeki empa ke bana ha ba fumanei. E re ke hle ke nyoloe ka mamedi wa pele mohaleng kwano. Mamedi dumela? Dumela, o Palesa le kae? Re teng le kae mme ke mang ho kae? Amona tikileng ke mona ka Matjhabeng Welcome. Mme. Ke ne ke kopa ntate Khalipa mo mme. Ntate Khalipa mmuso ona wa rona wa re feila. Re phela jwalo ka dikolobe. Re kgannetse di-dumping site mme. Dikoloi tsa matlakala di tsamaye ka go motse. Re na le batho ba kulang ha re na metsi. Maobane ne re kgakeletsa metsi a dipula hore at least re kgone ho bona re ekonoma ka jwang bakudi ba rona re ba phumula jwang. Mmuso wa rona wa re feila Palesa ke a leboha. Re le buile haholo Melindi re nka mamedi e mong hape mohaleng kwano. Mamedi dumela? Ntate dumela? Palesa le kae le motho wa hao? Re teng le kae mhlomphehi?
Iya le mallane mona Velkom. Ntate. Sabile hampe kutwa ipoto ne Ntate Malani? Ntate qala hape ntate Malani hanyane fela ko qala hape ho nona le leratanyana. Ke re ke sabile hampe kutwa ntate Khalifa ha bua radio. A bua ka tabata Thabong jalo ka hae ka re hona le ntho di dire e tsalang Thabong. Thabong e ke ha ona le sa tsalang. Ke di pothole ke kore ho tsene a uspane ho tsene Thabong ya sa Thabong le ne ke ni dia mata ho semona di tsirishi di mata ho semona bana ba bapalla ka ra tsona jalo ka hae ke madam ya ke batla ho tseba gona ntate di ka di thobane a sa salose ntse tsa ho Thabong hantle jalo ka hae le ke yona le kansela ka le di kholo la Thabong yona rona mathata o ka ya hore ho di tsedi di tsela ho di tswe ho di tswe le tsedi ka le ja hona jalo ke tile na go tsina ni mona Thabong ha re tsedi media ya nnete hona yo ka ha o wa botsa ho thu masipala o kolota Eskom e kolota Sidibeke re le buila ho ntate Malane e hlankile mhlomphe ha re fe ba monyetla mamedi mo mohaleng kwana o teng mamedi dumela alo spalisa mme ke le mali bo bona Velkom eya pane sa ke kopa ntate Khalipi ka nnete ebile mekoko ka ona go fokotsa go tsofetse ba bele ke mathaka di ba tswa mo di America ntle ke khakeleza metsi a pula ha re na metsi go tlhabonyana ebile e tsene ka fela go anka le matlwana tse go na mona smartphone to Justin matlwana a una ka tlung ha re na bana ba re khella metsi bana ha bayo re mamane ke mathile kanyo ka dikotlo fane di bata ka ntle ntate Khalipi ha ka pa re bulela metsi tsela ka le mme re le buile a ntate Khalipi re ntabe ho wena utlwa mme a letsitseng mona o moholo jwang a llang ka hore bene ba lokela go gakeletsa metsi a pula Mapalesa ke buile ha ke qala hore re kopile di officials tsa masipala the municipal manager majoro ore batho ba rona ba fumane metsi ka di truck ke bua ka sheko hore ho tloa ka sheko le hosane metsi a tla ba le teng ka di truck kapa dipompong a tla ba le teng kwano ho le tsane tse peding tse di tla wena bo sontso di araba ntate kwano ho Twitter Chadiba Mahasa o re jolo ka mo ai wa Matjhabeng a kompotsetse ho ANC ke dula Bedelia botsa ANC rona ko baneng ba hlolwa ko ho etsa ntho e bobebe a re it's a simple thing ya go ntsha matlakala o bua nete mme wa rona hore hona le bothata ba o ntsha matlakala ka lebaka la hore be re na le bofokole ba dikoloi ntate Mxolisi le letona la dikoloi ke tsane tse jweng ke Eskom ho ba le kolota Eskom akere no dikoloi di etsa khutla tse zeng di senyehile that's why ntate Dukwana a re thuse ka dikoloi o tloa la bohlano beke fitileng ya hore di kgone ho nka matlakala regular re kopile hore executive mayor le administration ya hae anke di action ho di officials tsa itse mosebetsi wa tsona re nkile dikoloi se di teng matlakala a tlatswa mme e re ke nke mamedi ka pelenyana ho Zoom ke dumela khala tshwere ntate Modupi dumela unmute ntate no itukise e re fitisa mabenkele ha re khutla re tla tsola pele ka mehala tshwarelo bareki re na le dipidisi tse phekolang kaofela mafu a masapo mokokotlo o bohloko ho ruruha ha mesifa e bohloko dipidisi tsena di thusa ho qeta bohloko hape ha di o fe mathata ha o di nka ha o na le matshwao ana wena moshanyana ho neng ke re o tla njwetsa lebitso la dipidisi tseo maoto a ka le mangwela utlwa bohloko a ntse ke emetse wena o qete lebitso la tsona ke threshold o tla di fumana chemisteng hore kena mane marangrang rata leqepela rona e official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona ha holo jolo ka o tseba ga le dikgetho tsa makgotla metsi @official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo bana neng a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena lentswe la hao le go ha dikgetho tsena tsa makgotla
Dumelang, nna le bitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makhumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqhapela rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tseba re le dikgethong tsa makgotla metse @official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla metse. Metsotso ke le shumele metso e mmedi ka mora hora ya botshelela majoro ntsa ntetsetsa mona o batla o kena ntate Khalipi a kene ka pas ka kene ha ke batle hore ke nke batho ba hlayang ANC ba lobedi ntle le tumello ha bane sthatong ne ntse re itse yena a tlo araba ba ke yena a sebetsang ka re lekgotla motse be ba romela wena jwale ha ke batle re moletsetse ebe re tlo tlisa dikgotlang ka ro ANC re moletsetse ka pa ga motlwele ntate Spielman ho thoro utlwele mohlomphehi e re fetele mane ho Zoom renke ntate Modupi teng kwano dumela ntate Ntate Modupi bua mohlomphehi hello le ka Spalesa re tele ka mohlomphehi wa nkulo Spalesa ya ntate o ka tsola pele hello bua ntate Modupi mathata teng kwano e re renke mamedi mohaleng o ntate Modupi ho tho hantle tsola pele ntate ra o feta ntate ho ba ha re utlwane hantle wa nkutlwa khona ku utlwa go Spalesa o ka tsola pele mohlomphehi o Spalesa ke mo ho je mo Jax Modupi ka mona ka phomolong hene ma Emma still ntate go tsebe utlwa Emma still o bua o bua le Modupi Jax mo je ka mona ka phomolong tsola pele ntate ntate Modupi se re nkile metsotso e 5 ho wena jwale ka ne ke kopa o lebisa ho ntate Thanduqolo Khalipa ka mo jwale ka emetse ANC a emetse masepala ntate Khalipa ha tlo lo bua mashalo because most of into tsa di bua re likile ntate re likile mahalo wa hao mobi e re ke mehaleng re nke mamedi ho 0891101111 mamedi dumela re tele ka mohlomphehi Ntate Mantashe ke mong wa batjha wa ba ke rate le shame ka Spalesa ke tsala ka mokgahlo ka Spalesa o mo hlaloseditse ntate Mkwena hore na teng ka Ramaspala dilemo tse ngata ha bue hata motho a ke ntse tsalang ka Ramaspala a bue re tsamaisitse ka Ramaspala hobane a sana le dikgohlakgohlane a batla position ya ba regional secretary ya ANC ka regional pitch ka di tsota ANC ka la pela njipitch di mo khile la ga tshoko ya nga qeto ya go bula makgahlelo a tsa ka ra sanko ya sanko na go tla ra isanko ka ga sanko a ba ka ba provincial coordinator embassy le mokgahlelo di mo di tse supile mo sna mo tshwaro telang eng ha ke tsetela hape ke mo kgahlelo ya sheshe Australia di mo petlang ya sheshe teng ka hara Matjhabeng wa Matjhabeng ba buile hore di ba tsiya ma tseleta mara ha ba bontshe official re le le report ba bua ngwana e la tshwara di hawks because a o pala fa go tsitse ha ba dia ka ra tshwaitse empa parliament o na le di nthotetsa ba gona ngala ka ra council ba etse tse di tsaretse empa tshwatse e di ba di tsitse tsa nthodimo o ntse tse khali ka ra kota se tshaba ke ra ka mosadi ya ANC ha ba etse ka ho shoro re mata tsinyana le matsatsi a ka pele ya buang ka November me ke ba teng ga Ramaspala Matjhabeng ke a le bo re le buila ho lwa Themane ho Zoom re na le mme Vinolia dumela mme Vinolia bona le ka rena le mathata mo ho Zoom e re ya mehaleng re nke mamedi ho 0891101111 mamedi dumelang Olisa mme ha mo le ka batla ke a phela mme o le wena ga tsetso tsamela di Virginia Australia ha go tsitse ka tshwarelo tsena tse ANC intseng e di kopa empa rona re ntse re senyehela Australia tsa ke kheletse go utlwa mokokotona ka o opela ke motho wa masapo
ka nnete ANC re a e rata mara icon nna se ke tswa fa jwale ga ke sana le rata la ANC ke sempe ke re ha be ke ka khathela ke ka khathela ke khola o spesa di khathong ke kae ke botlhoko ke ANC ba ke rata la tsona pila ba sola go araba dipotso tse wena o ba araba tse ba botsang tsone se re ba batla go sebetsa re le buila holo me ndata kamsia o tswa tje ka ro ANC ntate ka thuno le lekisa maemo e re ke hlalose Auspalesa go setšhaba se senantse bo se atimela ke a golwa ntate Mantashe jalo ka mmuelli wa batjha mono le jwe le putso ena ya hlaka go tinantsa ba buella maga ha tsebe taba tsa tshwantseng a di bua ha ke a ntshwa ka hara mokgatlo wa ANC o kila batla position wena o ba ha regional ke so ka ba ke batla o kila batla position ya ba provincial coordinator ya sanko ha ke so ka ba ke batla position dintho ke gola ntate Khalipa etla ba paki ya gore na hantle boetapele bo kgetha jwang ka hara mokgatlo wa bona ha se wena o tshwantseng o mathe bo go batla boetapele mme batho bona ka bo bona ke bona ba ne ba batla go ke be modula stulo wa le batho wa mo ebile ya ba ho sotla ntho tsena tsa di covid empa ke ile ka hlokomela gore ke tshenyo ya nako ke ka lebaka lena ke ile ka gawana ka ska ba ka batla le gore ke emele dintho tse ba se boka se bila se so dule tsena tse ntate Mantashe a tsang ka jeno a tla moyeng a tlo ona le thasello ba etapele wena tikolong yo e ge ke bueta ba ke nana mosebetsi wa ka eo ke ratang ha se boetapele empa ko sebeletsa setšhaba hanyane fela tengwe le ngwe nkamanyana le o sebeletsa setšhaba ke a e amohela jwale ya boetapele bona ha se ntho ke e ratang empa ke rata fela go sebeletsa setšhaba ntate o bolelang leader ga o sebeletsa setšhaba ke a gola Auspalesa ga tshwantse re hlalosa re bua ka boetapele re bua ka eng o ka ba moetapele o ka sebeletsa setšhaba empa o se ka pele o se moetapele o le ka ga setšhaba hanyane fela ntate Mangwane potso engwe ke ya lona EFF ke leboha haholo Auspalesa wa tseba ka nnete ho bohloko ke rata ho dumelana le sentate ba kwena se buang go setšhaba se senantse bo se atimela e re ke nke fela maybe ntate Mantashe ke mo khutsetse fela morao hanyanyana gore ntate Tshwaedi pele a kula ka ke batla ho dumela gore it was in September 2019 o le anotlela di officials tsa di Hawks ka ra office ya hae di tlile di tlo demanda di file di tlo etsa diphuputso ka ra masepala wa Matjhabeng early sometime in 2021 the Hawks di letsa confiscate di computer le di file ka ra masepala wa Matjhabeng because ba batla ho etsa diphuputso jwale ha sa tsebe ngwana mme a approach office ya rona e pela Giovanni Simane re tla mo fa information e felletseng a ska tlo phopoletsa moyeng mme Virginia ntate Khalipa o re ba kgathetse ke ditshwarelo tsa lona tsa ANC no mme Palesa ha hona le phoso re tla ikopa tshwarelo ke bothunthu eo ke buile ka hore mme wa rona o bua ntho a bohlokwa hore metsi hayo and se re buile hore metsi a tla ba teng ho tloa ka sheko le hosane le ho ya pele so batho ba rona ha ba sa hlala ba sokula a ke re tle tabeng ena ke gola kwena ntate Ngezi wa Cope hona le mamedi e mong ya ngwalang mona ka pelenyana o Facebook ke shebe ke batla ho balla ntweno o tlo utlwa ke iqapele fani le nong hore a go botse ntate Khalipa hore na go baneng ha etsa door to door a tsamale ba hlanka ba tshireletso ba tshwereng AK47 hona le ntwe re sa etse beng ntate re lokelang ho etsa ba hlakogela bophelo ba no ntwe nka ibua fela ke hore yes di teng di threats ke nana yeo taba ke taba di tswa kae ebe ke taba go mohlomo batla setulo sa boramotse hona bana no setulo sa ANC a se batlo ke batho ke mokgatlo tla o etsa majoro se bankile qeto ya ho kenya mo fela ekare no process za ANC ha di sebetse jwalo ke mang a batlang ho bola ya ha ona motho me Palesa o tla tsamaya a batla setulo kara organization ke mang wa batsiba batho ba etsang dithuso go Polesa a etsa mosebetsi wa ona Mabedi bitso se mashwedi ka mora hora ya botsela re fitise mabenkele heke gola ga tlang ka mamedi ba mmalwanyana fela e be jole ga phethela Extra savings ya Shoprite e ketika selemo sa pele bekeng ena o ka ikgapela di-voucher tsa Shoprite tsa boleng ba 3,000 rand letsatsi le letsatsi ebe re wekeletsa ka di-voucher tsa boleng Hi, Mike kona mathata hlempe. Dumela, nna le bitso la ka ke Palesa Shumisi ke tsamaisa lenaneo la bakomedi a mona Imane pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha e fetile ka metsotso e 30 hoseng kwa metsebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore ke na mane marangrang rata le kopela rona e
official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona ha ho jwalo ka ho tseba nang le dikgetho tsa makgotla a metsi official Lesedi FM re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena lentswe la hao le ho tloha dikgethong tsena tsa makgotla a metsi. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chumisi ke tsamaisa lenaneo la makumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha fitile ka metsotso e 30 hoseng kwa tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqhapela rona e re nako ke sera ho bua taba tsa bohlokwa fela ha ke nke mamedi kwano ho Zoom mme Vinoli ya dumela. Dumela Ospalesa. Mme. Ha mna tele kae? Re teng le kae mme? I'm not Ospalesa. Ospalesa ke Vinoli ya monanana ka wa 32. Ospalesa re mathile ho tloa 2019 ntwe ntse etsahala ka hare ho ANC no tjena ha se ntho e ntjha. Ha ba at least ntate Khalipa tjena ha ba bapale mme Palesa. O e ka je kulena na ona le mathata o kopana le motho ona ho sanna ha o khutla o kopana le ya motho mme Palesa. E leng yona ntho e re disturbang e re filang re lore ha ba re hlomphe jalo ka setjhaba se ba lebeletseng dikgetho ho rona re ha sale re matha re kopa lefatshe ka ward 32 re kopuwe ke batho ba dutse ka di backroom ba hodisetsa malapa bona ka di backroom ward 32 Ospalesa re kopile lefatshe le khutleno tjwe le fuwe magwa hape Ospalesa e leng ntho re utlwisitseng bohloko bana gale re le matha lefatshe le ho 2018 ke lefeng ward 32 Ward 32 ka mora traffic department no tjena nana ho haua ntwe ka reng BNB ka mo ha re tsebe jwang re le buila motho a hloka ho tloa mo ila ha re lo dula fase tletse re bua le speaker itse ha re dula fase Ospalesa ntho o ditseng bohloko ko hore re fumane di threat ho le khoa le lentsele a ha ka mo le re tseitse protection order hore re se ka hlotse re nahana hore re tla hlotse re request al fase le ka mo empa ha ona motho a fuweng protection order ka ditsoho re le buila ho ile re thabela lo bona ntate ka mora ho mono go tsheditse moral support mme Vinoli re le buila ho la re nkemma meji e mong Zoom mme ditebo dumela mme ditebo no arabele o fela ntate Khalipa ena ya ward 32 ya lefatshe le tsebang ka yona ke tla kopa hore mme a ikopanye le office ya majoro o tsebang ka yona ntate ho ya office ngwe ntsa tjho go bentse ba matha di office mane no me ha o tsebile to ka unfair ore motho a qeta o bea case ya hae mona be se re tseba case eo no a ke re o tshwantse bele a tseba hore hona le lefatshe ward 32 le tsule le fuwe magwa jolo ka tjwe either wa tseba kapa ha o tsebe ntate no ha ona ntho ke tseba e jwalo that's why ke re a ikopanye le office ya majoro le office ya municipal o ntso mo mametsa ke re ha tjho hore ha se jwale ba matha di office re kopa hore a ikopanye le office ya majoro le office ya municipal manager le rona a ka tla le ona a kopana le nna mo officing ya constituency office wetsa za re isale morao tabene a qeta ho bua ka yona ntate ditebo ho dumela me Palesa le kae re teng le kae mhlompe re teng miwaka ka nete ntho e tsalang ka mona ka Matjhabeng ka nete ya re swabisa hobane ke hlokometse hore ANC kapa masepala wa rona wa re tlaila haholo ha o sheba ditsela tsa rona di mpe ha ba tla eme o phutha matlakala hore hoseng ka bo kona tla bona draga matlakala e matha ene kana go fumana gore batho ba banga ba sotswa ba sentse matlakala empa draga e sibile fitile ke ane a matha hore ha ona ditshebeletso ho ha mona re le buila haholo ke dumela ntse le yona taba ditse ne ke itse ke tla botsa ntate Khalipa 2016 manifestero hona le matlwana fefolo ke difefo mono bila ile marulelo a asbestos se sa lo ya o tshepisa ba ayi go le tla ba thusa le montse hlano ka mora o bona ba soka ba fumana thuso ho etsala o tla o pula mme Palesa hore mandate ya kawo ya matlo ke mandate ya province re ra ifa le tona ka nako eo ebe mme o le molamleli ra mo fata ba yeo ya hore a isale morao e ho kae hona jwale setjhaba se batla dikarabo ho etsahala jwang so if ha iso luki ntwe re tla etsa ke hore ha ka mantswe mang ha hore if ha o tsebe hore na e lukile ka ba ya loka no mme ko wena o no ya mono jwalo ka MMC wa matlo yes ke ile mo mme Palesa jwalo ka MMC wa matlo
ka kenya reporto departmenteng ya human settlement ya hore ba sebetsane le taba eo. If ha e so loke le kasheko re tla kopana le letona mme Tshiti Koloi re etse follow up ho yena hore taba eo ha e so loke. E re ko jwetse he ha e so loke re kgutlele neng ho wena ka dikarabo. O ka khutlela ho nna before Friday. Mabedi nako e fedile e re ke tlo wena ntate ba kwena wa Isanko ko baneng ha ba aiba Matjhabeng ba lokela lo votela ke tlo fa 30 seconds fela. Auspalesa pele ke ka tlatabeng ya hore na hobane ba tshwantse ba nako vote. ka ile ntate o tlo ja 30 seconds ha o sa arabe putswe ke botsang yona. Re ke straight tabeng yana. Ke re tla ba aiba Matjhabeng ba votele mokgatlona wa ba ai wa Isanko hobane re se re hlokometse hore mekgatlo ya dipolitiki nnete ha iyo ka ga bona. Mme ha ba votela mokgatlona wa ba aileng Isanko ho bolela hore ba tlebe ba votela bona jalo ka ba ai jalo ka setjhaba hore lekgetlo lena ka mora 27 years ya democracy ebe setjhaba se inkelang taolo ya masepala wa bona ho etsa bonnete ba hore ditshebeletso di etsahala ka kotloloho ka hara bona. Ke a kgola ke yona ntlha pele e nngwe ya bobedi ke ho thibela yona manyofonyofo ana ba etapele ba dutseng hodimo mane ba ntse ba itjella tjhelete ya setjhaba ebe ditshebeletso ha di jalo ka tsona dilori tsena tsa matlakala le jalo ka tsona dilori tsena hona le engwe mono ya dilori tsena tse ho thweng ke di vacuum truck. Ntate Khalipa wa tseba e nngwe ke ya mogotsi wa hae. 30 seconds e fedile Isanko ntate ba kwena Ramosia ha re tle ho Congress of the People ntate pa picking esi ku baneng ba lokela lo votela. Re kopa baahi ba re kadime vote ya bona hore re tlo lokisa tsela ya o busa ka mantswe a mang di ward committee re batla di reflect community kaofela e ska ba di branches tsa ANC. Re kopa hape ho thusa bo rakgwebo ba banyanyana hore makeishene a rona a tsebe kore ha etse sense ntho hore ho tle batho ba hlaya mafatsheng a mang ba tlo ba le dispenser shopo dibakeng tsa rona. Re tla etsa melao e tla supporta baahi ba dikgwebo tse nyane ya ho qetela re tlo increase budget ya maintenance. Nako e fedile ntate ha re ya ho Democratic Alliance ntate Thabiso letlhake ko baneng ba lokela ho lefa vote. Thank you. Auspalesa kore die e believe hore batho ba tla pele and die e tla tsa dikgeo tsa government ka batho ba nang le di skills tse necessary for etsa mosebetsi. Ha re tolerate poor performance le corruption. Die e fana ka government e sebetsang e deliver e etsa ditshebeletso di tle batho. Se seng hape ke hore we get the basics right. Tshwantse re thole tse re di hlokang hore di be hantle. Re beha government re beha batho interesting ya government. Nako ha e fedile ntate re le buila ho ntate Thomas Panyingwane ho tswa EFF. Re le EFF Auspalesa re baahi ba Matjhabeng ha ba votele EFF ho khutlisetsa serithi sa ngwana motho a motsho ho etsa bonnete ba hore ba fumana phano e phethahetseng ya ditshebeletso ho etsa bonnete ba hore lefatshe le khutsetswa bathong ba behobeng ba lona ho etsa bonnete ba hore ho ba le mesebetsi ya kana go tsohle ka ro masepala wa Matjhabeng ho etsa bonnete ba hore ho ba le boetapele ba dipolitiki bo ikarabelang setjhabeng se ba kgethileng ka dinako tsohle. Re le buila holo mohlomphehi ntate Thandu Xolo Khalipa African National Congress ko baneng ha ba lokela le khutsetsa pusong hape. Re kopa hore setjhaba sa Matjhabeng ba tswele pele ka ho votela African National Congress e kgone ho tswela pele ka programs tsa bona tsa ho etsa bonnete ba hore better life e tla bathong ba rona. Re tla etsa bonnete ba hore ho ba le di investors se tla di tlo thea mesebetsi. Re tla etsa bonnete ba hore re lwanse corruption manyofonyofo. Re tla etsa bonnete ba hore ditshebeletso di a fihla mo re ra etsa phoso teng. Re kopa setjhaba sa Matjhabeng ba re tshwarele re kgone ho tswela pele ka mosebetsi wa ho etsa bonnete ba hore maphelo a bona a change. Nako ha e fedile mohlomphehi bontate ke le buila ho lohle ha ile mona le re hlomphile ka o tsoa o seng hore le tle le tlo buisana le baahi ba lekgotla la motsela Matjhabeng le ka moso re a leboha. Mabedi re le buila ho lohle le wena ha ile mona o tswile o seng ho ba le moifona wa makumane mona le mane tsietsi mohala di sia malaku ka mohelombele malepansi jobo Stanley Motsathebe di makatso motshweneng rape o mokwena tisetso mokwena moho le nna pa le sa tshubiso flela re tana hape o sanu seng natefelwa ke letsatsi la ho sane here ke na le khotlella motsela Rustenburg ke provinceng ya Northwest wena mo ai wa Rustenburg e itukise he monyetla kwa ha o sane re renge dithapo tsena he re di fitse jolo di phabseng tsa khaso Auckland Park Johannesburg twasa le batho kada monate breakfast show ke tseo he bana beso. Ke le
makatso motshweneng mohlophisi ho mananeo a ditaba ho Lesedi FM o kgothaletsa hore o mamele mananeo a rona a ditaba moo teng ho fang tsohle tseo o batlang ho di tseba le tseo o di hlokang jwalo ka momamedi. Re boetse re a fumaneha hape leqhepeng la rona la official Lesedi FM ho Facebook hore ka re sala morao. Dumelang ke nna moeketsi Ratao ko hasetsa mananeo a ditaba mona ho Lesedi FM me dula o mametse mananeo a rona a ditaba haholo jwang jwalo ka re ya dikgethong tjena me hopola he o ka re fumana le mokgweng wa online @official Lesedi FM. Tsamaisa lenaneo la makumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha fetile ka metsotso e 30 kwa tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse ho tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tseba re le dikgetho tsa makgotla metsi @official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore wena lentswe la hao le ho ha dikgethong tsena tsa makgotla. Dumelang, nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi ke tsamaisa lenaneo la makumane a mona le mane bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela ha fetile ka metsotso e 30 hoseng kwa tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Jwale mamedi ra o kopa hle hore kena mane ho marangrang rata leqephe la rona official Lesedi FM bakeng sa ho bona hore ke ditaba dife tse go tlisetsang tsona haholo jwalo ka o tseba re le dikgethong tsa makgotla metsi @official Lesedi FM. Re kgothaletsa hore o be le seabo mananeong a rona a ditaba ho etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao le utlwahala dikgethong tsena tsa makgotla.